umutwe wa M23 watangaje ko nta gahunda abarwanyi babo bafite yo guhagarika imirwano no kuva mu bice bamaze kwigarurira, kuko utarebwa no kuba u Rwanda ruheruka kubyumvikanaho na Congo Kinshasa. Ku wa gatatu w'iki cyumweru nibwo i Rwanda muri Angola habereye inama yigaga ku bibazo by'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, by'umwihariko ikaba yari igamije kurebera hamwe ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yatuma M23 ihita iva mu duce twa Congo yafashe. Ni inama yarimo Perezida Joao Lourenço wa Angola, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Felix Antoine Tshisekedi wa RDC, icyo kimwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta na Uhuru Kenyatta wahoze ari Perezida wa Kenya. Umwanzuro wa mbere wafashwe ni uguhagarika imirwano muri rusange, by'umwihariko ibitero bya M23 kuri FARDC na MONUSCO guhera ku 25 Ugushyingo 2022 saa 12. M23 kandi abyemejwe ko igomba kuva mu bice yigaruriye igasubira mu birindiro byayo bya kera muri Sabyinyo ku ruhande rwa RDC, ku buryo itagomba kurenga umurongo unyura mu duce twa Bigega, Bugusa, Nyabikona, Ambuzi, Rutsiro na Nkokwe muri teritwari ya Rutsuru. Hemejwe kandi ko hakomeza koherezwa abasirikare b'ibihugu bya East Africa Community bagomba kurasa kuri M23 mu gihe yaharamuka yanze guhagarika imirwano no kuva mu duce yafashe mu masaha 48 ari imbere. Perezida w'uriya mutwe Bertrand Bisimwa mu butumwa yanditse kuri Twitter ye kuri uyu wa kane yavuze ko nta kintu baramenyeshwa ku byemezo bafatiwe i Rwanda. Ati inyandiko tutarashyikirizwa mu buryo bweruye zivuga kuri M23 zikomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Dukomeje gushyira imbere amahoro kandi twiteguye kujya mu biganiro byasabwe n'abakuru b'ibihugu bya East Africa Community nk'uburyo bwonyine bwakemura ibibazo byo mu burasirazuba buhereye mu mizi. Umwe mu bavugizi buriya mutwe wavuganye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP yabibwiye ko batarebwa n'amasezerano yo guhagarika imirwano u Rwanda rwaba rwagiranye na Congo. Uyu yavuze ko nta n'umwe muri twe wari muri iyo nama y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bityo ayo masezerano y'amahoro yatangajwe mu by'ukuri ntabwo atureba. I Rwanda hanzuriwe ko mu gihe M23 itakubariza ibyo yasabwe, abakuru b'ibihugu bya East Africa Community bazahita baha umugisha icyemezo cyo kohereza ingabo z'aka karere guhangana nayo mu rwego rwo kuyirukana.